In a man, Odea my manche mamimba. Ingani awola woboshe womboe womboshe.
Please give it to the third assignment. Co-chair ni wo yefane osi ahini ba osi ahini ni di ni amakan number protocol Nigeria ni mami niga mi mo be lebine akena no ka wo ma yen lo nana adodankwa akufu ado ni eke function ni lo se ake isani etie obran yo chanko e ba fita we no chinga gantu. It was scheduled and change the vision for them after aka obran yo chan na ba hawo ni e ba wa ni wo ke gan aya mo ni wo ke gan amashido ba ewo ye shibami mi ta ma je ko ma chon mi fin ma mo fin ete veti mo me shi efe bena ba na ba won tu e wo bona fe ni ke eba le ka fe na mo ne na mo pole won da mo ne ke pe ne na won je le ko wo chon mi fin e wo bla no na ni ma je le ko e achole okunye nabi nyoko bi Daniel Nikwate Titus Glover wo nye regional minister he na ke baba hawo eteshi eba machine Nikwate shibani honorable Titus o fane bad mo ma se ma bi ta aminabo jogban bona fe ni amekana bona mike ola shi amana bwaka regional minister leba lene ewo nye meke chene ye heshibani mena ke me wele ame no fio she ba fe fa ke kenya wonye he no jogban ko nye kwele jogban ni keji nye kele kwe nye na ke shi nye che na ko hanye lene ewo ye heshibani bonye minu nyoko bi okunye bi nyoko na okunye na bi nyoko bi Daniel Titus Nikwate Titus Glover ela chikubehani beni chate keke kampioni onse wole ake simolala bale hani nena chu wo mate ye shibani o mambie ameyo chene Yo, start out for no you are doing. Nigga, ke ya kwanshi wa waye wolumoye ke many truly a traditional council or media friends
Mofia monafo ni achele kama biye. Mimba nyefenye dumanye. Kemba biye lebine niga foni ne chami. Akeni in process of confirmation here wabbe kuna status is designated. Wo yumo biko pecho mama yue. Shimba koni ma observe nuchumona machuni biene. Kote Biblia ni na ngoleje eto manche ye Biblia ni eto benjana to fen akani mo wa fe dadamo me onwo kusun ofio akamna loe omla ni mo katunu e fel akema ni jikama ba fondeche so mo fe ko ba ko ni Oba susu bejana toye. Iso no kenfa kwa mojake shishi maba. Kuno fe no fi ko ke twinjo ye mani shule mo keno yaba. Shide kemi kwa mati inna usofu titire ko ye tomo Ajian Sami, tomo Duncan Williams, tomo Ari shi wantola jenje yefeo akabenja la family kuna mikaba nuye njake biajini amjulia forward. We are not saying this to belittle them that their reps are here, but it's important that at least they will find time and come around at least to have a relationship that we will look at it. In a cafe na be and sure subsequently abachene kuni amfe kuni banu fe kuni ufe mo chuno duba woniga ka konshiye ejibami ngene wa shunye ke bebelie ni ma fe ka duba ni gbese wi ake isumo kusunele mbapa ni fomye ejasene Josh ni imami ni jikwano kote eje otulumu echemashani otulumu ninyema sejusu ni mami papa George Benjamin Tuglowa leje gbese atupai okoto kuye mami egbeji mi oko imami je tema na akenu opa ni chumo kala je tema ni je gan ni afito mo kwa fe na je shidi shikana mi konji Iwo dangolongwa wakabieshe nonisa unisa watraga wakamashi kumufukuni tra niwanyaba. The public is hereby notified that this year's annual ban on drumming and noise making will commence on Monday, 6 May 2024 and continue until Thursday, 6 June 2024. Please take notice that the ban encompasses all forms of noise making, including the use of loudspeakers, drums, tambourines, clapping of hands, and any other musical instruments within the Ghana state. During this period, there should be no merrymaking or holding of funerals. Furthermore, it is crucial to adhere to the following rules regarding the ban on drumming and noise making. 1. Noise making activities, including clapping of hands, use of tambourines and other musical instruments, are prohibited during this period. 2. The placement of loudspeakers outside church premises and mosques is banned. 3. Roadside evangelism, use of megaphones and other loudspeakers should also be avoided entirely during this period. 4. Funeral rites and related activities are also prohibited during this period and up to a week after the official ban is lifted, that is on Thursday, 13th June 2024. A task force in collaboration with RESEC and various metropolitan, municipal, district assemblies has been established to work with the Ghana Police Service
and other security agencies. Their mandate is to monitor and ensure compliance with the ban and prosecute individuals who fail to comply with them. Attached is a copy of the press release by the Gamanche and the Ga Traditional Council regarding the activities marking the 2024 Ga Omowo Festival. I'm going to take you through that one as well. Activities to commemorate the 2024 Omowo Festival. Esteemed elders of the Ga State, esteemed members of the Security Council, distinguished members of the press, honored guests, ladies and gentlemen, with gratitude for another year of blessing bestowed upon us, the Ga State is set to embark on a prelude to the annual Ga Omowo Festival. We gather here today to brief you of the forthcoming events leading up to and concluding with the 2024 Omowo Festival. The Ga Traditional Council announces to the public that the 2024 Ga Omowo Festival will commence with the rite known as Shiba, meaning cleansing the sacred farm, on Monday, the 29th day of April, 2024. Subsequently, on Monday, the 6th day of May, 2024, the Maduma, which is the ban on drumming and noisemaking, will be enacted. This period is dedicated to fasting and prayers for favorable rainfall, abundant harvest, and blessings for our nation and its people, and to continue fostering peace, love, tranquility, and positivity. We urge the public to heed and abide by the regulations during the ban to uphold peace, harmony, and security within the Ga State. These guidelines encompasses 1. Noise-making activities such as clapping of hands and using musical instruments like tambourines, which are prohibited during the period. 2. The placement of loudspeakers outside religious premises is restricted during this time. The 13th day of June 2024 will signify the rite known as Udada, which is lifting of the ban on drumming and noise making. This celebratory occasion will be hosted at the forecourt of the Gamanches Palace. Bese Manches Palace, which is also known as Bese Brumo, and the Gamanches Tool House, all in Gamashi. A task force in collaboration with RESEC and various metropolitan municipal district assemblies has been established to work alongside the Ghana Police Service and other security agencies to ensure compliance with the ban and prosecute any violations. We extend our gratitude to the cooperation of all stakeholders in upholding Ga custom, practices, and traditions. Through this announcement, the Ga Traditional Council urges all residents of the Ga State to honor the month-long ban on drumming and noise-making and refrain from disparaging remarks regarding the customs, practices, and beliefs of the Ga people, which are likely to inflame passions and lead to the breaches of the peace. Our traditions and culture are integral to our identity, and we deeply cherish them. Thank you for your presence and attention. Afiaya ni ibanina wo eko. Ka fama bina no wala kashi
ya le pi ya ke ni bla ni ma cho wo de cho ye ra long ni ni bisi yasne nyawla nisi ni utubluke nyaka maji ni kwa koke ina no bifemi utubisaka ni mfumo mwenye lumo ni sakumu ke no dafu image femi bibia mwenye ke jasefu wawe ni mwenye ti wana tra fe ke kusu fe le fe ni mwenye wo game amani kumenya le mwenye ke fambi femi shule kaya na ke kimshi ndio mabehefe na tuebie nono nge hane mwenye fina ke ni ashe wa bla kusu ni fiu fina ke no sofwe ko no fiu de no mi ha mwenye amele no yo erase deno wa pa fiake wo blodo na choni wo ke ime be ane na be sanfle fi ko fi aba ko mo ya wo afi ete be ko mene da noni hani anaga ke gama biji wo kusufimu ke woni bi fen wo fiu yo shi ateke odenje wo hikwa wo fen hana ke gameji wo mene afi ete ba heni wo she waji kan kusu shi ko no waji kan kusu shi pe akeni gashi ko gama no ni bo ne shi wona boy bi eba kuma ni efeta mu ametana me mayo yo ka wo na me no yo wene boni mo fio dani mo ta wo bla go to si mena no mo fio solo ya ka mo ta wo na me ke game ye ni gani ila te ko e ko ka mo ko me ko dum ye gana ka fi wo gani mo ta na me na ko kusu fi ke tuwe bla ke mo wa go tuwe ni ka fite ko kusu no ke agbere pe jam to ko me yo mene akpe mu fe mu ke badie so mo ke pe ye ni lo ke mo fe mo ni ke lo ko ni chuni ni na ka ni fe o ke le ke bi le ba mi sina mena ma du mo wa bla ma du mo je tam ko ni me ko me na lage eji musu alo matanko nahi e wesani adisa ko alo mo ko yo no je na kai madumo ji game noni won e kan wo tuinu ni no ji o tipo fenu ni wo yo yega ya ke na gambia mi ji beni won wo sole wo ke bi o ifa ipa mu wo ke bi o beton wo ke bi o jo ni wo ke bi o wo kwa fo ni amemoshini aba wo wole ka meje wo amena ni tekenu ni mo fe mo ni yo gasipon ke eken nu shweshi ko epo ni fe se na mo ya le wo fe ne me ne fe shi na nu shi se wa na le no ko akeni wo game le nje wo fe wole no ni ni wo fe oda ni kule ke game so wo yo bi adafi to ape ni oji beni akwafe kusumu ya ke mo fe mo le college si gbo efuto wo ka ble ko ba ko mo si agbele ameti wo ke o te kan flamu ni ke wo we be gan no e wo sani wo we na ke wo mo ye mene nyon ko me mami aba bo en kan kusumu aba ba si ba ji beni ajo ako ni asaje na ke megbe ke ha wo ma dumo ni ne kusu ajamo blomo to wo wo titri ano mancheme
jimeni piao ke ha kusu efe mo ke gbeja no to keji afe ne pe eno chie ake ma ba oshikon ke ma te shikon won pa ba ke hefe ni ho fe mo ko yo agu baby ni sa fi le fe mo aye kan kusu na fi o ni ahale price ko ni je na kai won pa fai ka fe dio aka ke asunu alo o ke mi twa ye ntu emi ka twa ya de ko twa etumo no ke mtu ewo talemi ko ke wo mi edu mi ko bakani mi abana wa ke agu no fe no mo fe mo ni etu ni so mo fe so restaurants ni ametualala night clubs mo fe mo apa me ko me ke so mo wanye amepa roadside evangelism me ni du mo gbe ni ame preacher ame ambanye amepa ni so mo tu emi ele o wa no twa ye o so mo tu emi o fa no so mo tu ni te gan shikon emo iwo ako ka fi ne ke be mi won pa gba ke so mo emu ba wa o ya ke ko te so mo tu mi ame lu ko na me tole kwata una me ban expectation na me 40 days fasting and prayers ile ake ke gan me nye 31 days awati shamish ya ka me no 40 na me hima gan me wo ke 31 days ma yin le be mi o hima e ja ke je ko mo jibo je ku sun fe lo jibo ako fe di pe na so le ni jo mo aba gan iwo ni pa ni fai so mo pa mi fai ambani na we gan shikon ke kle so mo tu ye gan shikon no sen ko kla be ni ye lo ba amen so mo tu fe ni o gan shikon le bani na gan sen fe sen ni yo e bani na lu mo fe lu mo ni yo gan e wo jo so mo lo wa chi gan ku sun na je o to fi na ba tun apo e wo na ke lala ba tu to we o ba fi te gan ku sun se o so fo ni yo be ni mo kola e mo tai e wo gan pe fi ele keje gan lo ni te mo ame mo ku sun ame wa na fi ole pepe ni wona ke won pe tv e wona na me ya je no ni wo fi o e bi e ko ta flat e ye play ni ke ma ke e ye kun fi o e ko me no wa ni bi no na o na ke ne je na kai si ame ya je na ma ji ame hepo na ma ke ame ni na ma wa ni fi o pepe si ka ba kan pe beni mo eto no chele ete ya che minister ko e ya che mene e ya che na fi ne wo pa fa ga e we ni boni wo ya le mo sumo mo chaki je musu je manso ke o fe no ko ni tesisi wo gan ni aba mo boy oni bi aba e fe ke ba bi wo pa fa ka e fe ke ba bi o ye 90 days ni sani kusu na kwa sho yo ba tu ni akeni bi ya ke 90 days e ho o ben no ko ye bi e do ka baba mo onko ye so mo tu ababa mo onko ye obi eba na ke ba bi e within 90 days ko years no baba ni kusu ke to egbla mo ni yo no bo ba tu ka ba do ya ke to ga o ke bule ha o iwo ke oba ni 90 days he na ke ton o no na efe o onyu bi mo sa wo ba pa fa mo fe mo ke bula ha game ye male na me kan yo na me ke fi oso mo no ye ko ye mi ko ake the Lord is in his holy temple, let all the earth keep silence before him. Na me feel ni male o to ake nye ke wo aha me ni nyi onyi me ni ti lu mo ni nyi onyi ka dwen o afole na wa sha no wa lo ke e ko me no wa fe no ke fite kan so ka mo boy o gbeja no to ni o to egbla mo ye after 90 days ko ba ake bo be no ko do o ba pa fa e mu ake je me no no e to ake mo fe mo keke ba ti
ni be ba lo ni bi ke ba lo wo ye task force na fi ni traditional council accreditations hear me wo research hear me agbene mene na ke be chieftaincy ministry me wa me eba Ghana police hear me maja chamefe ni oga hear me be ko me ka fe kusu ko ba bia ka kaso agbaye mi lo o fa ne ko be ko na to le kaso o du pon pe he wo ni wo ya mancheni domona ni wo ni wo ya mancheni domona ni e bi epe ke afi kusu mo esa aje ke opposition gbelu ebe mi ko ba bia ke tesa no gbaye mi lo wo ya mancheni na kan tesa no yes no fi no na fi o ye gan mo sine e affect us in things in akucho ni follow within the traditional area jeni ka get traditional area be gamma shini ko je post office no she mudono agbena jeno e yakamo obon kwa benyan ashifla jengbe akwa fe mo je mfi keba mwene wo minister designate ke je na janshi ni gamma shini ni to akega no kroni wo fe won pa fa wo ke bule ana fi ake wo nyemme fi we bi mo folo ko wo wa se gbe fi o boni ama me nu sheke wa tashi for the sake of those who understanding the Ghana language. I will take this opportunity to give a few explanations and brief. We share common culture, we share common language, we share common belief, we share common. We are more than what you think. We are stronger than what you think. We are united than what you think we are divided now. There is no barrier in all the communities here on the continent. We entreat everybody. As we've respected you to inform you, you also respect us as such. When you go to Rome, do what the Romans do. When you come to the Ghana, what we have here is what we have, what belongs to us. You can't change it. Just as a warning to all the churches, they should stop bargaining for their tradition and culture with money. It's non-negotiable. Money cannot buy because it takes the blood in our veins to sacrifice ourselves selflessly for the Ghana state. And who is there to make sure that they will use whatever they think for their selfish gains to destroy what we have? I'm speaking as the nine along with everybody. Let's all make sure that we stand for the Ghana state and nothing more. Thank you Deni ma ton ma chameni ba kura ma mo kwa kapa bi ni bi ke ya wa mi ba bi ke ton ko ba o fo wa wo e no ya ke ka ku so e fo ma bi bi e ke no mo lai e bi fe ye o Christian jamo before my way elect albi male cheme ke ni me wo fe ya Christian o atone o ba ni ma na ba yi sta most say amega na ma ya nsa ama mi tron ame ni bi baba mu mi na mi ma pa wo kame wo ka ba ta ba mo aboni ba yi ma yo afile ba na
fight. Jerry or Chemeni or beer, I'm a mouth which you are meeting. Smiley, what to me? Yo, my Giano, in Baudi, Rika, the common company. There you are going. A global evangelical church. The Emmanuel Congregation, Presbyterian Church of Ghana. What do we have? District Minister, Kaneshi Churches. What's a what building ni iyo bimoji tedi aledo iyehiko ni mokonfe hono konfe moyeje ni ifita meni sani ekole ya bisani alo ya chalemi alo mamo mini hibeyo sani majo funi mani na meni akame etwake sani amependa mamo kebili manya mapa ni bili maba amefa lewo ti o wa felete olùwàdàn. Not just but I'm not the first. As I'm kind of good. Look of you in Africa, they feel like we so for it for Lumo, or fair warfare for me, only what only we to qualify house. Only what damage can be only no fear, dear, I gave you. Track. Body can go one mission. She won't look about 1 hour by no by only again, and I treat me a man. Can't my do whatever that care to feel upon the Menafa. Cause a gamma fair or black ya be. I was she said, no, it away, dear. Now talk on the echo. Me and the year no more echo. Cock or black you act where she shared with the air. Wọ́n yóò wò ṣiṣẹ́, rọ́ọ̀mù wò ṣiṣẹ́, àwọn ọmọ wò ṣiṣẹ́, fẹ́ẹ́ kọ́ náà wọ́n ẹ̀ ṣiṣẹ́ nù mọ̀. Wọ́n mi sùn omi ní àwọlé àná àṣà àfọ̀mì ayé máa mi káàkiri pé ábíbò olùmọ̀ náà yìí ní wọ́n wò ṣiṣẹ́. Ayẹ̀kọ́ ọ̀nà wọ́n yóò yóò rẹ̀ lọ́nà máa ń ṣe ọyọ́ ọlọ́mọyọ yóò rẹ̀ lọ́nà àṣà ọyọ́ àṣà. Mo fi àmù ká àṣà ẹ̀ gan. Òbí ayé bí fẹ́ ká mi yé mi. Ìwọ́n lè ẹni ìdè ní kẹ̀wò lè di ọdún báyìí. Kẹ̀kẹ́ àfihàn náà di èṣìṣẹ́ wọ́n á lè fẹ́ wà. Òbí ayọ̀ fún báyìí máa wò ṣiṣẹ́ kékeré ẹjọ́ ẹ̀. Ákìlẹ̀ ẹ̀ lè yọ òyìnbó yẹn. Kéèké ló kò lè yọ bíláàkì ayé tó àmàlẹ́ àbá. Kamaji ebe iye manje kushi. Unupa kushi. Nwona kankutu emi ko ye jeme lo jemo yo. Kesa lo le lumoni yo je. Nipo na no kutomona kaya. Ne ka fe. Tamobe kunehu. Ni ka tipe eke ya tono. Plamo polisi sande keni. Chuo ke lumoni yo je. Kunile ifame. Lo ifame ifatawi. Kuni na kame ni fi owo ni tuwe plamo yo na ke ha si ka kom la owo de no ga ke ka yo jibo no fa ka kusu de no de fa mo de no ga no ku yimu e no a se ke je me fi mo go ga ka fa ke ju ku chu ku mi no na kan no ko chu be ke mo ni yo de bi na to no ani na kuni le fa mo ne te to agbene ye mi yo àwọn nínú yìí dáàrùn pálí mo fẹ́ wọn akẹ́ṣiṣẹ́ akẹ́fẹ́ jàjọ́ ẹ̀tẹ́ fashion ní akẹ́fẹ́ níbi lóẹ́ ha ní wọ́n náà wọ̀wọ́ yìí lómọ̀ kẹgbẹ̀mẹ̀ fòjì sí wọ́n náà kẹ́kọ̀ọ́ ìwé sọ wáyé òun àni wọ́n wọ̀ yẹn mẹ̀yẹ ní ti tòkó àmàkà wẹ̀ àmọ́ tẹ́ àmì sáà àmì tẹ́ na me fio sloto kejo bomo fulu wo ma pa fai beni wo to wo jaje ma wo tientele wo saka wo jaje wo bona fika na wana kao mene mo konekeni mene mo konekeni shikaji blind wo kunye ma mi ne we wana sele ke mena kakada ndiko wayu bo fe na kano taplaje nemi ni difference yo ma pa fai wo ti wo jadi wo a le ko jadi ma bi ekeja ni la do si nene efe to mo ka de
say to feel, or I tell them my name, go for the no store. Came to feel no. We were trying my little to him. I feel me. When I push on the phone, will not be in a half. He said, policeman, could be not do my Ghana police. I'm a face of you want one. I'm a face of now. Over the number 0244. Yeah, I don't know. 0244 699 095 0244 699 095. I will now my community 0549 855 811 0549 855 811. Over the number saying on the carry a simple ni efe o alone no to a court no tax for say ma beg. Agbena mu e ko wa pa 5 Tua mi no ni o be ko mi. Tua mi no ni ga don ni me se ni o be don. Wa ye wa don, ko mo se ni be wa don. Just for che kwa na ka ro fe wa don. O so fo ni ba ami wa don. Anda fit wa. O fe mo ni ba bi e ko ni ba wa gan. Wo affiliate ti there wa don. Many na ba na me fi hu ka tan adam. Mo bi ake fe na ja ba ni fe jo mo ba pepe. Wo se ko fe jo mo ni wa se. So pa ka to. Te ko mo ka to. Ni ka ba la ka ku se na ya. O no o te ga. Tori sa ga se ni ya. Ni ya te ni bi si. Si ka o te ko ni e fe te mo o si gbe mo ni ke no ni fe si ta lo ko. No ke ya se. Wo MCs ni ba bi wo regional minister designate ìwọ̀n àdóhun wo lady mayor lẹ́hún ìlú àdóhun mọ́jà tẹ́lẹ̀ kó bá sọ́fà tẹ́lẹ̀ sọ́fà yẹn mi mo fẹ́ mọ̀ ní bí ọbẹ̀ ẹni nínú àkùnrin lè yọ̀rọ̀ ní fáwọn ìlú àdóhun kẹ́ wọ́n jẹ tẹ́lẹ̀ ní yẹnà ní ìrún èjì kẹ́lẹ́jọ́ mi bẹ́ẹ̀ kàn jọ mo fẹ́ mọ̀ ní bàbí ẹ wá níwọ̀ gan ọ̀yà yẹn wọ́n yín mẹ́tù náà pa tó lẹ́nu ọkùnrin yín mẹ́tù wà ìwà mẹ́fì kọjá. Agani wọ́n wọ́n fi pẹ̀lú ìjọba onílẹ̀ wọ́n ní wọ́n ẹ̀ẹ́tù ìjọba náà fẹ́ tó wà lọ́wọ́ sọ ẹ̀jẹ̀. Àbò tó ẹ̀rẹ̀. Tó àmì náà bá tí wọ́n fi kúrò tó àmì náà bá tí wọ́n fẹ́ ní ìjọ. Manche mamimba ingani awola wo bo se won bo e won bo se